Donatille Mukabalisa, umunyamategeko, umunyapolitiki n'umuyobozi wagaragaje ubwitange mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu rugendo rwe yabaye umudepite, abasenateri, anayobora inteko nshingamategeko, umutwe w'abadepite, mbere yo kongera kwinjira muri Sena. Muri iki kiganiro turagaruka ku buzima n'amateka bya Donatille Mukabalisa, by'umwihariko mu rugendo rwe rwamugejeje mu kuyobora no gukorera igihugu, cyane cyane mu nteko nshingamategeko. Muhawe ikaze. Kuri uyu wa 30 Nyakanga 2026, inkuru y'incamugongo yakwiriye mu Rwanda hose. Sena y'u Rwanda n'izindi nzego zatangaje ko Senateri Donatille Mukabalisa yitabye Imana, soje urugendo rurerure yaranzwe n'ubwitange mu buyobozi no mu kubaka inzego z'igihugu. Mu gihe cy'imyaka irenga 20, izina Donatille Mukabalisa ryakomeje kumvikana mu buyobozi bw'u Rwanda. Yabaye umwe mu bagize inteko nshingamategeko mu bihe bitandukanye, aza no kugirirwa icyizere cyo kuyobora umutwe w'abadepite kuva mu 2013 kugeza mu 2024. Nyuma yaho yongera kwinjira muri Sena, akomeza gukorera igihugu nk'umusenateri. Urupfu rwe rwakiriwe n'ubutumwa bwinshi bw'ihumure n'icyubahiro, aho ibinyamakuru n'inzego zitandukanye byagarutse ku rugendo rwe rw'ubuyobozi, unararibonye mu mategeko n'uruhare yagize mu iterambere ry'inteko nshingamategeko y'u Rwanda. Mbere y'uko izina Donatille Mukabalisa rimenyekana muri politiki y'u Rwanda, n'urugendo rwatangiriye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, aho yavutse ku itariki ya 30 Nyakanga 1960. Aho niho yakuriye, atangira urugendo rw'ubuzima rwari kuzamugeza ku nshingano zikomeye mu gihugu. Yahisemo kwiga ibijyanye n'amategeko muri kaminuza yigenga ya Kigali IERK. Ni icyiciro cy'uburezi cyamuhaye ubumenyi bwamufashije gusobanukirwa n'ubutabera, amategeko n'imiyoborere, bikazaba inkingi y'inshingano yaje guhabwa mu myanya yakurikiyeho. Nyuma yo kurangiza amasomo ye, yatangiye akazi mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, mbere yo gukorera igihe kirekire muri porogaramu y'umuryango w'abibumbye ishinzwe iterambere UNDP. Muri izo nzego mpuzamahanga yahakuye ubunararibonye mu miyoborere, imishinga y'iterambere n'imikoranire y'inzego za leta. Mu kiganiro yigeze kugirana n'itangazamakuru, Mukabalisa yavuze ko ibihe u Rwanda rwanyuzemo, by'umwihariko imyaka yaranzwe no guhonyora uburenganzira bwa muntu n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, byamuteye kumva ko atagomba gukomeza kuba indorerezi. Yumvise ko yagira uruhare mu kubaka igihugu binyuze muri politiki no mu nzego zifata ibyemezo. Uwo mwanzuro niwo wamwinjije mu rugendo rushya rwari rugiye guhindura amateka y'ubuzima bwe. Iki cyemezo nticyari ugushaka umwanya gusa, cyari uguhitamo gukorera igihugu. Mu mwaka wa 2000 yinjiye mu ishyaka riharanira ukwishyira ukizana bwa buri muntu PL. Atangira urugendo rwa politiki rwaje kumugeza mu nteko nshingamategeko no mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000, u Rwanda rwari rukomeje kubaka inzego zarwo nyuma y'ibihe bikomeye igihugu cyari kivuyemo. Hari hakenewe abayobozi bafite ubushobozi, indangagaciro n'icyerekezo cyo gufasha igihugu gukomeza inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'iterambere. Muri icyo gihe nibwo Donatille Mukabalisa yafashe icyemezo cyo kwinjira muri politiki. Yinjiriye mu ishyaka riharanira ukwishyira ukizana bwa muntu PL, aho yagaragaje ubushake bwo gutanga umusanzu mu kubaka igihugu no guteza imbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko. Yakunze kuvuga kenshi ko icyamuteye kujya muri politiki atari ugushaka umwanya, ahubwo ko yashakaga kugira uruhare mu kurwanya akarengane no kugira ijwi mu kubaka igihugu cyubahiriza amategeko n'uburenganzira bw'abaturage. Iyo ntego niyo yabaye umusingi w'urugendo rwe rwa politiki. Ubwitange bwe n'ubushobozi yagaragaje byatumye agenda ahabwa inshingano zitandukanye mu ishyaka PL no mu nzego z'igihugu. Mu matora rusange yo mu 2003 yabaye umwe mu bagize inteko nshingamategeko y'u Rwanda, atangira ku mugaragaro urugendo rurerure nk'umudepite. Muri manda yakurikiyeho yibanze mu bikorwa byo guteza imbere amategeko, gukurikirana ibikorwa bya guverinoma no guharanira inyungu z'abaturage. Bakoranye nawe bavuga ko yari azwiho gutega amatwi, gutanga ibitekerezo byubaka no gushaka ubwumvikane mu biganiro. Mu mwaka wa 2013, nyuma y'amatora y'abadepite, inteko nshingamategeko yatangiye manda yayo nshyashya. Mu nama ya mbere y'abadepite habaye igikorwa cyari gikomeye mu mateka ya politiki y'u Rwanda, gutora perezida mushya w'umutwe w'abadepite. Donatille Mukabalisa wari umaze imyaka 2 muri Sena nyuma yo kuba umudepite, yatorewe kuyobora umutwe w'abadepite. Yagiriwe icyizere n'abadepite benshi, atsinda amatora ku majwi menshi. Ni icyizere cyagaragazaga ko ubunararibonye bwe mu nteko ndetse no mu buyobozi bwari busanzwe buzwi kandi bwubashywe. Mu ijambo rye rya mbere nyuma yo gutorwa, Mukabalisa yashimangiye ko inteko nshingamategeko igomba gukomeza gukorera abaturage.
kubahiriza inshingano zabo zo gukora amategeko, kugenzura ibikorwa bya guverinoma no guharanira inyungu z'abanyarwanda. Yavuze kandi kazakorana n'abadepite bose mu mwuka w'ubufatanye n'ubwubahane. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New Times nyuma yo gutangira inshingano, yasobanuye ko icyamwinjije muri politiki ari uguharanira kurwanya akarengane no kubaka igihugu cyubakiye ku butabera n'uburenganzira bwa muntu. Yagaragaje ko ubuyobozi ari inshingano yo gukorera abaturage aho kuba uburyo bwo gushaka icyubahiro bwite. Gutorerwa kuyobora umutwe w'abadepite byamushyize ku rwego rw'abayobozi bakuru b'igihugu. Yabaye umugore wa kabiri uyoboye uwo mutwe kuva Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe, akomeza umurongo wo kongera uruhare rw'abagore mu buyobozi bw'u Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho yayoboye ibiganiro byinshi byerekeye amategeko, yakira intumwa z'inteko zaturukaga mu bihugu bitandukanye, anahagararira inteko nshingamategeko y'u Rwanda mu nama mpuzamahanga. Ubuyobozi bwe bwaranzwe no gushimangira imikorere ishingiye ku mategeko, ubufatanye n'izindi nzego za leta no guteza imbere diplomasi y'inteko nshingamategeko. Mu gitondo cyo kwa 17 Nzeri mu 2013, abadepite batowe mu matora rusange bahuriye mu cyumba cy'inteko nshingamategeko kugira ngo batangire manda nshyashya. Kimwe mu byari bitegerejwe cyane kuri uwo munsi no gutora perezida mushya w'umutwe w'abadepite. Nyuma y'ikorwa ry'itora, Donatille Mukabalisa agiriwe icyizere cyo kuyobora umutwe w'abadepite. Yaraje kuri uwo mwanya afite ubunararibonye, yari amaze imyaka myinshi yubakira mu nteko nshingamategeko no muri Sena. Iki gihe yashimangiye ko inteko nshingamategeko igomba gukomeza kuba urwego rukorera abaturage, rugakora amategeko meza kandi rugakurikirana ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta. Yasabye abadepite gukorera hamwe nubwo baba bafite ibitekerezo bitandukanye, bagashyira imbere inyungu rusange z'igihugu. Mu mezi yakurikiyeho yayoboye inama za mbere z'inteko muri manda nshyashya. Ibyo bihe byaranze gutangira gusuzuma imishinga y'amategeko, kwakira raporo zaturukaga muri guverinoma no mu nzego z'ubugenzuzi, ndetse no gukomeza umuco wo kubaza ibibazo no gusaba ibisobanuro ku bikorwa bya leta. Ibitangazamakuru byakurikiranaga ibikorwa by'inteko byagaragazaga ko inteko yakomeje inshingano zayo nk'urwego rukora amategeko kandi rugenzura ibikorwa bya guverinoma. Muri iyo myaka ya mbere, Mukabalisa yakomeje kwakira intumwa z'inteko nshingamategeko zaturukaga mu bihugu bitandukanye. U Rwanda rwakomeje kuvugwa nk'urugero rwiza mu kongera umubare w'abagore mu nzego zifata ibyemezo, kandi Mukabalisa ari umwe mu maso yagaragazaga iyo ntambwe. Bakoranaga nawe kandi bavugaga ko yari umuyobozi ukunda gutega amatwi mbere yo gufata umwanzuro. Mu buyobozi bwe yagaragazaga ko impaka zubaka ari ingenzi mu gufata ibyemezo, ariko ko buri cyemezo kigomba kuguma gishingiye ku itegeko nshinga no ku nyungu z'abaturage. Iyi kandi yari intangiriro y'urugendo rw'imyaka irenga 10 yari agiye kumara ayoboye umutwe w'abadepite. Urugendo rwari rugiye kurangwa n'amavugurura, diplomasi y'inteko n'uruhare rwe mu gukomeza kubaka inzego z'igihugu. Mu myaka yakurikiyeho, Donatille Mukabalisa yakomeje kuyobora umutwe w'abadepite mu gihe u Rwanda rwari rukomeje kuvugurura amategeko no kwagura umubano n'izindi nteko nshingamategeko ku isi. Mu mwaka wa 2016 yagiriwe icyizere cyo kuyobora ishyaka riharanira ukwishyira ukwizana kwa buri muntu PL. Mu ijambo rye nyuma yo gutorerwa uwo mwanya, yashimangiye ko ishyaka rizakomeza gushyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, amahame ya demokarasi n'iterambere ry'igihugu. Itangazamakuru ryagaragaje ko yari yiyemeje gukomeza gukorera igihugu, haba mu buyobozi bw'ishyaka no mu nshingano ze nk'umukuru w'umutwe w'abadepite. Muri uwo mwaka kandi yakiriye Kigali abagize ihuriro ry'abadepite bo muri Afurika y'Iburasirazuba bashinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta. Mu butumwa bwe yashimangiye ko inteko nshingamategeko igira uruhare rukomeye mu guteza imbere imiyoborere myiza, gukoresha neza umutungo wa leta no kubazwa inshingano. Nanone mu 2016 ubwo hafungurwaga ihuriro rya Commonwealth ryibanze ku kuzamura uruhare rw'abagore, Mukabalisa yavuze ko nubwo u Rwanda rwari rumaze gutera intambwe mu bwuzuzanye bw'abagore n'abagabo, hakiri imbogamizi zishingiye ku muco n'imyumvire zigomba gukemurwa. Yasabye ko abagore bahabwa amahirwe angana kandi bakitabira inzego zifata ibyemezo. Mu 2017 yakomeje guhagararira inteko nshingamategeko y'u Rwanda mu nama z'akarere n'izo ku rwego mpuzamahanga, aho yakundaga kugaragaza ubunararibonye bw'u Rwanda mu kubaka inzego zishingiye ku mategeko no guteza imbere uruhare rw'abagore mu buyobozi. Mu mwaka wa 2018 nyuma y'amatora y'abadepite, yongeye kugirirwa icyizere cyo kuyobora umutwe w'abadepite muri manda nshyashya. Kongera gutorwa byagaragaje ko abadepite bari bagifitiye icyizere ubuyobozi bwe n'ubushobozi bwo gukomeza kuyobora inteko.
Ikinyamakuru The New Times cyatangaje ko yongeye gutorerwa uwo mwanya akomeza inshingano yari amaze y'imyaka 5. Mu ijambo rye nyuma yo kongera gutorwa, Mukabalisa yavuze ko icyo cyizere cyamwongereye inshingano zo gukomeza gukorera Abanyarwanda no gukomeza guteza imbere inteko nshinga amategeko ikorera mu mucyo kandi yubahiriza amategeko. Myaka 2016 kugeza mu 2018 yaranzwe no kurushaho gukomeza k'uruhare rwe atari mu buyobozi bw'inteko gusa, ahubwo no mu ruhando rwa politiki no muri diplomasi y'inteko nshinga amategeko. Mu mwaka wa 2019 kugeza mu 2022 ubuyobozi bwa Donatille Mukabalisa bwarenze imbibi z'u Rwanda. Nk'umukuru w'umutwe w'abadepite yakomeje guhagararira igihugu mu nama n'imiryango mpuzamahanga ihuza inteko nshinga amategeko, aho yagaragazaga uburambe bw'u Rwanda mu miyoborere no mu guteza imbere uburinganire. Ni igihe kandi cyaranzwe n'ibihe bidasanzwe ku isi. Icyorezo cya COVID-19 cyahinduye imikorere y'inteko nshinga amategeko, ariko ibikorwa by'inteko y'u Rwanda byarakomeje hifashishijwe uburyo bwafashaga gukomeza inshingano zo gukora amategeko no kugenzura ibikorwa bya leta. Mu mwaka wa 2024 manda y'inteko nshinga amategeko yararangiye. Kimwe n'abandi bayobozi, Donatille Mukabalisa ashyikirije ubuyobozi bw'inshingano yari amaze y'imyaka irenga 10. Yari asoje igice gikomeye cy'urugendo rwe rwa politiki, ariko ntiyari asoje umurimo wo gukorera igihugu. Nyuma yo gusoza inshingano zo kuyobora umutwe w'abadepite, yagiriwe icyizere cyo kongera kwinjira muri Sena y'u Rwanda. Iryo garuka rye muri Sena ryari ikimenyetso cy'uko ubunararibonye bwe bwari bugikenewe mu nzego zifata ibyemezo. Umusenateri yakomeje kugira uruhare mu gusuzuma amategeko, gutanga ibitekerezo ku bibazo bireba igihugu no kugira inama izindi nzego za leta. Nubwo atari akiyoboye umutwe w'abadepite, yakomeje kurangwa n'ituze, ubushishozi n'ubwitange byari byaramuranze mu buyobozi bwe bwa mbere. Bakoranye nawe bavuga ko atigeze afata inshingano nk'icyubahiro cy'umwanya, ahubwo yazifataga nk'umuhamagaro we wo gukorera igihugu. Uwo murongo niwo wakomeje kumuranga kugeza ku munsi wa nyuma y'urugendo rwe rwa politiki.